Pozdrav ljudi, evo nas ponovno u novom videu, danas igramo Minecraft Skywars na Minecraft serveru. Znači, sad snimim klip, sam ga snimao 5 dana, 4 dana. Znači, ja sam Skywars sa pičit. Pošto ovdje nema više bodova i pojena, tako da će nam sve jedan pobediti, ne mora se dobro truditi, bolje se truditi, zapajiti, ubijati ljudi, tako da možda ja ubijem kojeg čovjeka ne pobedim, sumnjam da ću s ovakvim deljom odmah sumnjam, a ne milijon strela. A daj! GG Miloš! GG! Aha! 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 Naučio sam lekciju. Ti smijem od centra ići. Nije s time nije lekciju nije. Kod se. Nije ti njega. Prevarili smo se za ovo šta smo radili s Enderom. Vrlo je zabagovalo. Nismo mogli nešto. A da, svi Ender. Ali je šans. Nemam barem XP bot. Zašto kad nemam i to? A, daj. Najbolje spomenu je još jedna rada. Znači, 3 lika je stalo. Ovdje sam prevarili. Oh my god! Oh my freaking god! Da, šta je ovo bilo? Idemo u drugu partiju. Šta je ovo bilo? Kako smo mi pobjedili? Znači... Jedno sam pobedio, to je dovoljno, ovo je druga partija, još mogu još jednu i meni je solidno. Znači, solidno sam dobio stvari ovdje, sad ne znam ništa sam tam pobedio, 3 partije, to je onak solidno. Najbolje je kad pobediš sve, znači, a nisam ja tek sreći. Ovo vidim toliko gleda, ja se ubi.
Vidi ovo. Ne. Ovo sam se prevario, jao. Daj, kakva prve pijes. Mi smo sljedeći klip snimati preko Camtasia Studio 8, imate kao, nešto sam bio prije rekli koliko snimam s tim, pa ću probati čisto koji klip. Da, specijal za 50 suba, budem došli dodle, je taj, bit će, znači ja sam snimao nekako igrice kao Blue Bandicam i da se duš malo igra, snimao, znači bez veza. I sad, pojetak što sam igrao onu igricu, gledajte na svijet, znači ja sam se nervirao toliko. A vi volite ga gledate kad se neko nervira. Tako da, znači ljudi, ako budete uspjeli da omogućite da imam toliko suba, jedan debel treba 50 imamo to. I znači kraljevstvo, znači vas 9 što imam, znači ako imaš 50 barem 30. Znači ja tako napravim neki 6 dugačak klip neki. To me ga, ti me gađaš. Ti me gađaš. Nemoj! A još jedno, znači ljudi. Još jedno ide na render. Znači. Znači brzo. Kima je obučeni. Ja sam ender daj. A daj mi ender! Daj, samo moram bridžat do tamo. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Ti misli dečko doći na plina, pa dečko. Koliko smo rekli, 3 kila, jedna pobjeda, 3 partije, 4 partije, to je solidno. Znači, gdje možemo završiti klip? Ja kad sam se javim tam gdje završim klip, pa dolazim. Znači, ljudi, hvala vam što ste gledali ovaj video. Znači, snimat ću još ovoga Skywars. Znači, solidan sam bio u ovoj partiji. Ona prva neočekivana pobjeda, tak će se valjda zvati epizoda. I ljudi, uživajte mi. Ćao.